Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Haba jubab ya kejingkili belawan ra do MDC ke Sheila uba bi senrem hindar ba jong ka khasi hus atan Mas District Council u Chief Executive Member uba Syambor Lang Renja bagidan santli ki Hima ki bidang Synshar ki acting CM bat kini ke kinthop ya ki Hima Nongspong Langrin Malai Somat Nubu Sopho bat Hima Nong Mensau. Halo kini gidan ndrut ligi Eleka ki bidang Synshar ki acting Serdar bat ke so yong Lyngdohship ru kini ke bidang Synshar do acting Lyngdoh. Kat baki Hima bat ki Eleka pat ki belayo ki jing Synshar berpura ki dan sopu Tylli kin thop ya ke Sheila Konfederasi.